Timu y'abakozi ba TV West abarimo Sheikh Abdulatif Gerard Katushabe beka kwikiriza na manager Ronald Santana na nabandi nubo bayitabo mu kutendekwa ko kubanza okwa timu ya TV West eri yakwetebekanisiza ba boda boda omuzano gwo mukagugurabeho ebiro mwenda ebyo kwezi kw'ikumi aha kujaguza independence abayitabo mu kutendekwa bahaya kandi bayireka okoraje aha muzano go ebiro mwenda byo ku 10 Independence Day cha Global High School Mbarara City. TV West ntweta abantu mwena mwije murebe turukwayahayana n'abanywanyi bitu aba boda boda omuri Mbarara City yone kuzana ba boda boda ko kanto ndako misango ba boda boda mwijeje zakuzana mukataka ka TV West twakora training eri kumara nyoke nyini edakike ni bagambira ngo nize kubatera hat-trick na naba boda boda batugambira ko betebekanisize okusinga TV West turigere kutera wo friendly twajigoba siri 1 mwe ni TV West teka kubakora revenge ikire kandi hurira abasigazi banje abari mu kijaji abarimo Ivan Rugangura abarimo Mesodias abasigazi banje bona mbinde betebekanise kurunji ba Brian teka tekire kurunji kaba boda boda kureba mutashengura TV West nenga kuturagwadagane bajengo bashije babiri bakwatagana hina rukusinga mutaye omuzano gwo mukagogo nugwija kuzandwa cha Global High School kandi nabwanyuma emikoro neja kuhendera ahari The Cave Bar aha bwa TV West and area Sartugusa.